چاخێوە بخێر تەماشەوانی هێژا ئەم بەرنمەیە کوردی هین دبمدا دیسال پێشبەریوەنا تەماشەوانی هێژا ئەمە ئیرۆ لەسەر پەیڤێن هەممانە یان یەک و معنیاوە وەکە هەفتوو ئەمیل سەروا بسەکنن هەڤالی ماموجی بخێراتن چاوانن باشن باشم خودش وەڕاز بێ بەلێ مەگۆ چێ مەگۆمە ئیرۆ لەسەر پەیڤێن و معنیاوە وەکە هەفتوو ئەمیل سەروا بسەکنن معلومە دی کوردیدا gelek peyv hene em bêjin gotina ve xwendina ve nivîsandina ve ji hev cuda ye lê belê maneya we yek e em dixwazin îro li ser wan peyvan bisekinin bê ka ew çi ne em ê sora bisekin me got çi me got peyvên hem mane peyvên hem mane بەێ وە پێی بەریان هە بهیست بوو نەوەیە پێیف چییە مە گوت بوو ئەم بێژن ترکی ئەم بێژن سۆز کوردیژەن بێژن گوتن خەبەردان هەم معنە ئەتخوازم جوە پرسم anlamdaş anjib Türkiye bejinçe eş anlamlı meşgul vedre benivîsin hem mana eş anlamlı belli di Kurdî de gelek peyvên em bêjin me gotî gotina ve xwendina ve hev cuda hene û maneya we yekin em ê li ser wan nake bisekinin di Kurdî de ev gelekin belkî di gelek zimana de jî bixay Kurdî wîsanînin belê em dixwazin me peyv nivîsî em ji peyvê dest pê bikin em peyv min nivîsî yê wekevê kîjan hene aynî mana wekevê keremke gotin em bêjin newe ya gotin başka mı karin kişi? Mamosta le helar dibejin şor evcide. Şora, beli. Mkarin veci bejin şor. Beli. Jgayni ve. Mesela bejin iştagali ne o yani? İştagali ji lehela merdini ne o yani? Lehela merdini ul cezire lüyali bejin iştagali. Keremke cihat. Ne var şu? Adram şu. Çek navi. Am karin bejin haberdan ne o yani? Evet zaten mecbur bejim. خبردان او كم كارم بيجن قوتن هم بيجل هر دريتي بكارانين نويا اشتغالي الهلا مردينه والجزيره تي قوتن تشتغلاندن وبي بلكي القسم قزل تبوا نويا خبردان جي بلكي هر دريتي قوتن بله كرم احسن ما مستفك بيفي كنت نفساندن وانا وقشتانا حرامين و كلمان او برسكريك كما مازنا براستي وگنها هناك جانات بيجن تشد بيجن اف بيف هريميا اف نهريميا براستي امكان بيجي تشكي وصاجي تنيا يعني د كردي ده يعني حمي بيف جي بيف ناف زمان دنا يعني جبركو تشتكي الهينينا كتب افناكي اف قطعيه كسنه وابيدي هريمينا جبركو هر بيفكي لغور هريمك تشترتي بكاراني اما بقلم بريس هر درجه يعني تنزانين Teşekkür müsaade tabi beşim. Eko yani Kurdiya da xabeten ser Kurdiya dine nisanın çedekin. Ana da beşin kuvak kelime mesela hele urfi kuhatına gotun. Deva amma kabul nakan. Bu çor çarkıvan tına gore. Brasti yani Kurdi de okteku peyvek kelimek iştigaliyek ku jali gelek Kurdan ve veri naskirin. Am winaki am nabijin haremiye şwa. يعني ام دناف زمان دا بكارتينن وفرقاوي بيفي ويكدن تونه يعني ام نكارن بي افيا فلان هرمي ام بكارناينن لبلي يا باش او يا هيجا او كو قل زانبي يعني بيفا كنت كس زانبي تبكار بيني بشكل زحمتي او تشدبي وكيدن بيفا خوش يعني بلكي انسان كي تني زانبي ام كارن بكار بينن يعني تبي هرمي او نهرمي او تش ام زي دل سروي ناسكن يعني ام دخوازن جيكو حمي بيفي كردي دناف هر كسيده ورنه اشتغلاندن ورنه پیواندن بله امش پیوه بودین مثلا چند پیو چه بون ام کارم بیجن 5 پیو دعینی معنی ده بون یک دیز جوره بیجم بیجن چه وصا بله عین وکفید و معنی ده ببیجن ببیج ببیج نه بیج ام کارم بلکی بکوی ملی گوتن پیوه ده او جوجده کرم که وها بچكي معناه تجوهرتن وك از بس وصا بيشي بنفيسم فيدري وصا تشي بتركي ديجن öyle böyle بله نه ام ديجن öyle
Mesela diyeceksin ev usanabe. Usanabe yani öyle olmaz. Böyle. Karı çi bejin? وك كلام. وكي وكي وك. وكي Veki az cüdatiya ve jwere bejim. Vek misalını anji mı veka, mamoste? han bejin çi gibi. Gibi. Ne ya? Veka gibi. Ama vusa u gibi u öyle ne aynine ne ya? Yani manaya vacib cüdaya. Vusan bejin çi mesela ahli Kızıltepe ve Merdin'e bejin varre. Ne ya? Varre. الملي مردين بيجين شد بيجين ولو ولو Lehela rhaj de vurga. هلا إيه هلا ورحيد بورقا أنجي ورقاني نوع يعني Vurgani. ورقا أنجي ورقاني Ne vurgani vurgani. بلي أهل الجزيرة جي شتر دبيجن وكا نزيك بسر مردين وجزير شديك شتر نزيك هبن أو جد بيجن ولي بلي أهل الجزيرة جد بيجن ولي أفهمين شيء معناه أم كارم بيجن تركي öyle بلي Öyleyse mamoste yani pevi kırdı gelek devlemendim. بله دولمندن ام كارم بيجن يعني يكب كردي باه زانن وحميا زانن يعني نيك تني زانن حتى فيجي بتكي هري ما جهفدو ناس كن يعني زان انسان كش كدري يعني يكد بيجن وري قزل تبا ديار بكر بلكي بله از يك دي بنفيسم بله سروك منفيسي سروك تشيب تركي Başkan. Başkan, hem benevisin, Serok. بله هم معناه كذا يعني يكو عيني معناه وكذا يعني قوتن نويساندن جف جدا لبله معنى عيني بيجن چه بيجن سر نويا سر جيتي قوتن سروك جيتي قوتن نويا يعني جيت بيجن چه پیشدار پیشدار Peşçun. پیشچون tam ناوي معنی ام کارم بیشن نویا یعنی نزیک بلکی یل ام بیشن بلکی وكو بخليفتنا قبل يعني سلفتنا قبل پیشچون بلکی او ناكبه حتى ده نوبهار احمدي خاني ده وبلكي خونديجي ده بجرت دخوازي ببي مير وسر ومعتبر كذب ودرو ما بيش جرت بكن كربكر نويا كربكر يعني الفيدر تشي جوتيه ميرجي جوتيه ميرجي بكردي افهر چارپی معنی اوچیه باش دقیقه ميرجي بنویسن مير ان بيجن چه ان başkan anji bey disa yani ye pejdar ye mazın ne mire cezira bota meşhur bun hunjizanın cezir em bejin demek adrej lwehele belki paytaxti kirbu hemji navenda ilmu çande bu beli Ahmed Khan digoçen gogert bu xaze be mir u ser u mu'tabar ne هكذا بخوازي ببي إنسانك بيجدار إنسانك مزن إنسانك بقدر كذب درو ما بيش يعني تشتا غلط تشتا نراس نبيجا قرت بكن كربكر تبكن بارشة بارشة جي لازم أتك كذب درو نبيجي از بيجي بنفيسم هرم هات نفر كذب تشيا كذب درو نا بعربي أصلي خوابنا لبريد كردي دجي تب هنا كتاب خارج هم معنا بيشيا ما جو درو نا حسن دراو پشتی دراورم چکارم بیجن دیسا بوی معنی ورجی ور نه لهلا مردینت بیجن ور جهاتی تشک پرسیمان بخی ev şu bana mir mi diyor? تقول چه ev mir hat bir amı da yani mecdugo bey yani bey تدي معنى بيجي تقولتن وبمعنى ام بيجن سروك جتي بكارانين مثلا ميري جزيره بوتا هبون ام بيجن ميري هكاري هبون ميري ام بيجن يمكسي هبون ميري واني هبون نويا يعني نقطه يكو ام بيجن وكبيب قرال تركي قرالي وا مزنيوا مير Artuklu mesela Artuklu. اري ارتوك بيجي نويا ويا بن مير جيت بيجن چه بيجن وزير نويا ابن مير هذا بله ام جي بورن ام بورين نويا چكم خازن هي نعم چه بنویسن همین چاوا بنویسن چاوا ترکی چیه ترکی حسن کرم nasıl yani çava Türkiye bejin nasıl çava معناه چیه nasıl ام دي شكلاتين بكارن نه الهلنا الهرمنات بيجن چه بيجن تشاواني والهرم نجد بيجن تشاواي لهر درجه نغلت نويا يعني تاني او اوان بيجن
belki peyveka alikar yani jib Türkiye bejin yardımcı ses te guhartin ne ya yani çavani farkava yani manawa jevne cudaya tani ew peyvek te guhartin beli çava peyveka hem mana kerimka çto çito kil beji çito Çito hele rahay dibêjin. beli rahayid bejin çe dibejin çito Teva îşa çito kir beli dibêjin. yani ku peyvek nav zaman da were bikaranîn û were zanîn hem ji kîjan herêmê be ew غم tune yani hem beli مامۆستا كلام. یەک دنج هەیە مثلا هەرەمەمەدا ئەم دبێژن چەڕی çeri eri ew jî dêra çawanî tê gotin ne çeri okey. ew heta dibêjin çi çerrî. dibêt çer biçekî bi ser çi de diçe yani dedî çi manayê çi bi Tirkî em çi binivîsin çi yani ne ya çi ne lêbelê dibêje çer îdî biçekî bi ser çawa de diçe ne ya wek bê nasıl û ji xwe wê çilo jî heye ne ya li hêla Mêrdînê jî ji dêla em bêjin çilo jî û çito hem çilo hem çawa her dika jî pevre bikartînin belê ez peyveka dî binivîsim ez bi hema hûn nêvê nakê zanibin mirov em karin çi bêjin İnsan. mirov însan bi Merî. Kurdî jî em bêjin însan ne ya însan ji eslê xwe bi erebiya ne ya lêbelê nav Kurda de jî zimanê Kurdî de jî bi cih bûye tê bikaranîn Mamosta merî ew jî dibe ne? merî jî Merî. heta em Merî. karin wana kepçikî dirêj hinek bê meriv Merv. meriv hinek bêjin merî hinek bêjin mirhov Mirov. mirhov jî dibêjin ne ya yani çikî ew gotinê wê têne guhartin Kesek. peyveke dî hawîrdor belê hawîrdor kî dixwaze bêje hawîrdor nedê mesela bêjin hawîrdor Tirkî çi zanin na hawîrdor çevren bêjin ne hawîrdor hawîrdor çevre ئەم دبێژن هەموو- دەردۆر derdor Derdor ne dibêjin, em karin bêjin derdor û hawîrdor têne aynî manê belê yeke dîz binivîsim hin bêjin çi bêjin pel pel çi ye Pel bi Yaprak. Tirkî sayfa yaprak. sayfa işte gotin û yaprak jî ne ya pel bêjin çi yaprak yaprak pel hem maneyeke vê yani manaya wê weke pelê bêjin çi bêjin pelçim ne wisa ne wilo pelçim jî dibêjin duviran bêjin çi belg jî dibêjin belg belg jî ji belkî ji Farsî tê ne ya û pelçim an jî pel em karin bêjin Kurdî Belge film mesela. belge dibêjin. jî ji belgê tên Belge tê ne? belgê belê nab Tirkî dibêjin çi dibêjin evraq jî ji erebî tê ji weraq yeke ewraq pirin ne ya ewraq yani gelek weraq û belge jî ji Farsî tê lê pel û pelçim em karin bêjin bi Kurdî têne gotin di helbesteke xwe de Seyd Alî Findikî dibê çi dibê dikim tewbe ji ew zara bi hingî pelçimê dara ji ser min deyne wan bara xuda wek me mere nakî ne ya helbesteke Seyd Alî Findikî dibê dikim tewbe ji ew zara bi hingî pelçimê dara yani dibê ez ji gunehê xwe tewbe dikim biqasî çi biqasî ew tewbê me qazîdin biqasî pelçimê dara biqasî em bêjin pelê dar û daristana ji ser min deyne wan bara xuda wek me mere nakî derî nav gelê me de jî ev gotin ev bûêş heye ne ya dibêjin çi yek ku gunehekî tişekî nebaş dike an em bêjin halekî wî ne xirab hebe dibêjin îşallah xwedê wek me mere nakî ne ya belê yani ev peyv nav helbesê Kurdî de nav em bêjin kitêbê kevin de jî baş hatine bikar anîn ez yekê dî bixwazim em dibêjin çi camî camî çi hûn zanin Mizgev. camî Tirkî erê bêjin mizgev eslê wê camî bixwe çi ye
ج عربي هاتينا ويا جامي جمعة ام دي ورن جم هاف جامي يعني نسكا هاف ناصم تدي ام نكارن بيجن صدي صد عينيها يعني بلكي علاقة وبيرها به نويا جم تركيا بيجن شيء جم ام بيجن يانندا نا تركيا بيجن شيء يانندا ام بيجن شيء بورا جم من جم يعني ما قال يعني ما قال جم هم معناوي چيا جم مكارن بيجن بال نه بال جد معنيه هنا بلكي ام بيجن شيء ورا جم من انجي ورا بال من ام دي با اري كان الدرنا شيء ليد كذي خبراتي ورا بامن جانا ام لينا بيجن معلومات زماني دفكيده قالك بيف قالك ام بيجن تيب تينك ام بيجن خوار يعني تينك كتن ام تلفظ ناكن جاناجي اذا ام بيورا بال من ام بيجن ورا بامن اري جم وبال ما قلت جامج عربي هاتيه يعني درا كليه تينك هنا هفدو مزقفجي بكردي هستيخ سبيفا كدي بنفيسم هفال هفال مكان تشبيجن كلامك هوگر هفال هوگر دبيجن نويا هوگر تشيا او جي هفالا حتى قالك جاراجي بهورتي بكارين نويا دبي فلان كاس ناقي هوگر هفالا يعني جي فلان كاس ناقي هفال وهوگر يعني وككوبي يل باش مني ام بيجن بسر ناكبه بمعنى هفال جي هوگر جي هردك جي بكردي تينا بكارانين ام كارن بيجن دن معناه نزيكي فاجي دوست جي هيا نويا ام بيجن هفالي من جانا ام بيجن بدوستي من نويا يعني جارنا جي بعيني معناتي مكاراني تشيكم بخازن هيج برسنج بيدري زي كدي بنفيسم كرت كارن تش بيجن كنك كانوا كنك نعم كان بيجن كنجي وكنك جي نويا براستي كنا اف بيف كنك بتشوك تردك يا نويا يعني كنت بيزلامك كنا ايري اللي كنت اقول كنك هيك كندر هي بتشوك دبي اري كنك بلي كن كرد هردك جي دنا كرديدا الهم بيج الهر هريمي تيب كارانين حتى هلبستك كرديدا كن خوش بوريا كيشان البسيده يا مال سراج خليلي ده ده مفروض اخذ نفسيا قوتيا قاموا بجناوين كن بو نادريج وجهي صورو سبيبو نور دريج يعني جبوي بيغمبر ما قوتي عليه الصلاه والسلام قوتي قاموا بجناوي نكن بو نادريج يعني نغزو نقصا وجهي صورو سبيبو نور دريج بل نور دجي كن بكارانيه و ام بيجن يا معناوي كل دجيوي دريجي بكارانيه هم دريج هم كن هردك بهفره بكار انيه بله بقي وقتی ما هندك ما نعم استخوازم هكا برسكوا هبه از بسينم ومن فيدري درس اخو خلاص بكن امي براستي هي بي في ما بفي شكلي هم معنا معنى وقت هدو قلكن استخوازم سروا بسكنم جبركو جانا جي ام كردي وقتم داخفن تكون لكن بي ناي بيرامن يا حسن بياف تشبو بتركيا ام بيجن وقت تركيا بيجن ام كرديا باش فين بكن جمره تشتر بي استخوازم ديسي درسا لسر بيفين هم معنا بسكن سجون بخازم برسن هنا ماموستا كي مير ببرسم مير لمير كلمة بكرانية وسه مير ومير تربي يعني نها بيجن معناه هردكا جاب قال لك جدايا مير جبوي حميز لاما يعني جبوي انسانه يعني انسان اسلام هاتي بكرانين مير لبلي مير جبوي يسر وكي بيجدار هاتي بكرانين لتشد بي کو ام بيجن دكفن دا ام بيجن زمانه كي قالكي الباش مير ومير بلكي معناه ويكبو حتى ايدنها مير جمير جو بيفي جداويه اما انها معناه بتباهي جهف جدايه بله تمام شبان هجا برنامه عمل فيدري خلاص بو هاتنا داويه برنامه اخو استخوازم دیسه پیوا بیجم جارنا ام بیجن ج تماشاوانی ما ام بیجن ج گهداری ما میل و مساج او جمرتين ام حمي مساجي واجي ام دخوينين وام ان شاء الله ام سرت سكنن تشنجي بلكي امكان منين وكيدي برنامه ما هنك برسنت ما تشوختي دي هنك برسنت بما يكينجي دركفيل كودرس كارم پشتی برنامه گهداری بکم ون کارن 24 ساعته جو کره تیوی
ون تماشا بكن وكيدي بشتكو برنامج روجات الشمس ساعات الحفت و 20 دقيقة حتى وشاندن روجا دي دكورة تي دا دركبه ام دخوازن كون تماشا بكن ورخني و ام بيجين شيلوفي وجهبن ام دخوازن وجمرة بشين بله تماشا وان هجا نهاب خاطري و بمن خير خوشيدا